Pemirsa nenten mekesami desa ring Bali mederbe dreste ngarak ogo-ogo ritat kala pengrupukan. Desa adat selulung kintamani silih tunggil nyane. Ritat kala rahina pengrupukan, seketrune saking soang-soang banjar adat ring widangan desa adat selulung, wantah ngelaksana yang upacara mendak tirte tawur kesange, sani keiring beleganjur miwah obor. Seketruna saking suang-suang banjar adat ring wewidangan desa adat selulung, nyuarang gamelan baleganjur, kairing obor ritat kale ngemargiang mendak tirte tawur ring pura dalem purwa desa adat irike. Kramane sumekan pisan nyolahang kesenian sanis sampun kasia gayang. Dreste sanis sampun raja kemargiang ritat kale rahina pengrupukan puniki, mejanten ngedautin manah krama antuk nyaksiang. Galah inucap taler keanggen jalaran ngelimbakang kesenian tur ngelestariang adat oleh ketruna ring desa adat selulung. Sepisanan dados sarana hiburan majang kramane sadurung laksanayang catur berata penyepian. Kalian desa adat selulung makalihan Iwayan Karmawan miwah Iputu Santosa Matutang Yening duk rien krama saking pitulas banjar adat ring wewidangan desa adat selulung nenten nanin ngaryanin utawi ngarak ogo-ogo. Puniki memargi santukan sampun nenten kedadosang oleh para penglingsir ring desa adat irike. Kantos mangkin pemarkin inucap kantun kelestariang oleh krama desa adat selulung. Pengrupukan wantah kedagingin antuk ngaryanin obor. Pai ketandane nadosang ring suang-suang banjar antuk ngelimbakang kreasi nyane. Ring pemargin upacara mendak tirta tawur kesange kemargiang ring pura dalam purwa oleh suang-suang banjar. Tirta tawur sane kapendak inucap raus saking kecamatan. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.